Welcome back. Day 6 history na mayam bomu kana taram nokchari. Day 5 ta tawjakiba unit 6 ki makha sathajarakpa ai makha chathajaage. Masi ki makha sathajarakpada habli day 5 ki makha sathajarakpada aina ngasi packet chadoriba topic asi ai iduna su thamjare the invaders and the defenders of Manipur habane. Habadi invader habadi ki landa chalakpa lam khopchun balakpa any ama then amana defender habadi madu lokshan balai ba kangbu du ngakthok pa hai tai samnang aina mamangi class habadi day 5 ki history da aina hapek pangre Manipur habase yamna khogi yam crucial strategic position da leiba jaga amani hariba jaga sida khogi landa chalakpa then adagi Landu ngathok na bohona matam yamna kay ai ni ko yamna wa ba hai tare adu gumba chet na ba maya ma thokpa adu bulam amane na ina mamang da so haijagre madu tholak pa madu thoe habadu hojikte akoi mayek seng na ugudore ba ina ngasu jik ijari ba ina maning de ijari ba topic se dege haidi matau karamna Japanese singna karma mong da plan tawri akoi Manipur rom da sangshal na habadi Manipur data sing na Manipur se lokchen ge haiduna lakpa na te Masimadi mayam na hena ID students in the Kambi Gadosi Kangadosi in Hamatamda Kogi India dagi British Tantupa Lak never. Madugi Ahan Bokongdang in Manipur the Oida by one. Then Japanese Kisumaki dream Magi visualize Samasu like Madudi Kari Asia, the Southeast Asia, the East Asia, Sida Mayam, Sida Haitare, Masimang Maji Kodum and Pamba Magi dream Mamang high. Okay. Madu mayam duki magi mukhogi manglan then ayane ki manglan duga lenin lakhevni adu Manipur da ahamba target or by one. The ahamba target sida even British sing se kogi mighty biya bagi pium the lakrabane. Kaino ha kan da Brahma se mayam laina Japanese sing lokshan gre then adu ki matung da Brahma se chu kogi British ki makha da hai makhogi lomak sandok da su makhoina dum ayam khudum janchilag leiramne adubu Makoi kudum chanjalaga lerambu jaga adubu Japanese then INA force ani na takhaira ganda British sing halangre then madugi matung da Manipur da lakone ba then Manipur sung aina high gre jige amutang halake adi kogi yamna kogi crucial strategic position na madalai banina sai Manipur si su lawgi gadra haibage yamna pakhacha badu kogi British ta su lai maram aduna Manipur sibu ngakthok na nabagi damangta achokki matik defensive as moi yamna ade acho thorang tau gi then makona koi tawriba thorang adagi hena amuk kogi Japanese forcing na su hadi attack torok na ba hadi bat torok na bise hadi maikai kaya dagi haitai thaujala kheba haiba dugumba makoi anigi hadi preparation doni hojik sida tawdoi bise chigi kogi topic sida tawdoi ai topic asi makha topic sing makha dai kai gumba khrai jarake hadi karamba maikai da kadai da de karamba group na kogi defense ai ke kogi attack tawribano then defense tawribano haibu khangnabi damta ijarake asi copy tawbiu hojik ai izari base koi invaders ne habati landara kadoliba mi sing do landara eba mi sing Japanese force then INA habidu madia dum khangi ado karamba mafamda kana na luching laga Lakibano Haibutuna ina Hosi Izeri Base. Makoi Sidain Ahum Izere Kogi Division Ahum Haitai, Japanese force division of Masiki division Ahum Siki overall head Sekanada Oge Haimatanda 15th Army under the command of Lieutenant General Motaguchi Raine Haibun Pasina Kogi Division Ahum Sigi overall commander Shimano Oe. Then Aduga, Makoina Karom side tegi, Hadi invent on with the Kuna plant over gay, Hamatamda, Akogi, India Maru in India than Nico Hase, Chili India, Hanalani, Manipur and Lara, Kada the Karam side no Hakanda, Haba Manipur, then Kohima, Amatidim, Hariba, Maikai Ohum Sidagi. Maikai Ohum Sidagi, invent on Nabugida Makta, Kogi division of Seme, Hariba division of Sigi. Overall commander say Lieutenant General Motaguchi Raine in Oe. Then
हाइब डिवीजन अहुम से कना कनानो अमदी कना कनानो लिसिंगबनो हाइबदो सिदे इजरे आई हैव पाजरके 31 डिवीजन अंडर लेफ्टिनेंट जनरल सातो वाज टू ऑक्युपाई कोहिमा कोगी 31 डिवीजन अंडर लेफ्टिनेंट जनरल सातो की मखादा 31 डिवीजन चिना मखोइना थमलिबा टारगेट छि कइनो कोहिमा ऑक्युपाई तौबने देन अनिसुबदा 15 डिवीजन कनागी मखादा लेफ्टिनेंट जनरल यामाउची महांगना मु ऑक्युपाई तौदोरिबसिना उखरुल देन अदुदगी मु चांगछल इम्फाल वैली तमना लाकदौबा हाइबदी 15 डिवीजन से तौगा मोई टारगेट से देन मथंगा 33 डिवीजन मसिना कनागी मखादा मेजर जनरल यानागुदी सिना मु कदोमदा हाइदि खु तिदिम लाइन दा लाकदौबा देन तिदिम लाइन दा लागा को कदाई चुराचांदपुर मोइरांग बिष्णुपुर देन तम मसिसो मु कदौबा खोगी इम्फाल वैली तम लाकदौने असुमना माइकई अहुमदगी इंडिया आदि इंडिया दा खोगी एटेक तौसलपने अदु इंडिया हाइजरगसु हाइ माइकई अहुम सन लाकदौबदि कदोम साइतनो अयामबन लोइनमक कदोमदनो मणिपुर रोम गातने मणिपुर रोम लोन तछलप गातने असुमना जापानीज फोर्स सिंगना माइकई अहुमदगी लांदारखिबा आदि इन्वेट तौरनबगदमक सेम साबन देन इन्वेट तौरखरे अदो इतादी मणिपुर दे लेरिबा ब्रिटिश सिंगसे तुमिना लेगद्रा लेरोय मखोइसु मखोइना लेरिबा जगह सिदा लांदारलबनिना मखोइसु कुगी मखोइना लेरिबा जगह सिना थोफन थोपने on the behalf of Manipur government or on the behalf of Indian government then on behalf of kugi makhoi macha haida moi makhoi gamta makoina leiraga leirabani makoina kogi kudum chanchalaga makogi sasan semaga makoina kogi tongan ba kogi government system ga hudo ga makoina padi rule tor leirabane makoina rule tor ga leiriba jaga sida kana gumba kogi third person amana landar pa targadi makoina leiriba jaga makogi territory singa nabagi damakta makoina nabagi damakta kaidoba tai matamda thok pa tai kari thok pa tai mapa da third party adu thok pa tai then हारिबा सिंगा थोकनबगी दमकता ब्रिटिश सिंगसु अमुक कदौरे सेम सारे मतौ करन थोकदगे हाब मखोगिसु ngसागी जापानीज फोर्स सिंगना तौरिबा जापानीज फोर्स ना तौरिबा कोई माइकई अहुमदगी लांदारै बसिबु थोकनबगी दमकता ब्रिटिश सिंगसु कदौरे कोई माइकई अहुमदा मखोगी लानमी सिंगजे बैरिकेड तौरगा हाबदी थिंगनबगी दमकता जगह जगह सिंगदा थम्मगा लेग्रे कंपनी कया मदुगी कोई ब्रिटिश सिंगिदो अमु आई जरके सिंगु मुथक जरगा कोई ब्रिटिश की दम इजाके सिमु कॉपी तौ देन आई हुजिक कोगी आहाब इन्वेडर की सरुक लोग मतुंग डिफेंडर की अमु इजारे डिफेंडर की सेमु येंगसे सिगी डिफेंडर की से आई हाइदिंगेदा मखोगी माथकता लेबा सिंगदो आई हाइफेक्टंग हाइजरंगे कोगी सि पुन लेबा अहुम मरी से कनागी मखादा लाखनो हाइबदो अहाबदा कोगी 14th Army were under the command of Field Marshal William Slim. कोई कदा हेडक्वार्टर कोई बंगाल की कुमिला हारिम मोजिना कोई बांग्लादेश ता लेग्रे कुमिला हारिम मफम से हाना बंगाल की सरुक ओरमी हारिबा जगह से कोई हेडक्वार्टर ओइबा कोई 14th Army की कमांड फील्ड मार्शल कोई विलियम स्लिम की मखादा लाखिबा गातने महाकी मखादा कोई 14 corps हाइगना अमखक मणिपुर दा कोई इम्फाल दा स्टेशन तौरगा लेरने मतमदा स्टेशन तौर लेबदुदा मदुगी कमान हाइतारे कमान से कोई यामना लांदा याम हाइसिंगबा ब्रिटिश को ने याम लांदा याम हाइसिंगबा कोई लेफ्टिनेंट जनरल GAD स्कून हाइबा नुपासिना कोई कनोसिगी स्टेशन सिगी हेड ओइना पुरगा ले महाकी मखादने ngसाई सिदल इरेइबा ngसाई इजेइबा अहुमसे कोई डिवीजन अहुमसे माके मखादा हाइबदि इम्फाल दा स्टेशन तौरगा लेइबा कोई 4th corps हाइदना मिंग थोलिबा कोई ग्रुप से कोई आर्मी ग्रुप से मसिगी मखादा जिकी हाइरिबा कोई GAD स्कूनना रुचिंगा कांदा माकी अंडर कमांड मखादा ओवरऑल मा कमांड मखादा हाइरिबा अहुम से मरी से कोई पुशलपने अदु कदाई दा मतौ करना थिंगना बाहाइबदि जापानीज फोर्सना लांदाराइबा जापानीज फोर्सना चंगसी लेबा माइकई अहुम से मतौ करना थिंगनबगिदमक्ता मानसु माकी आदि जगह मफम खरदा माकी लानमी सिंग थाय अहामबदा 23 डिवीजन एट इम्फाल टाउन
23 division in Imphal town chinga na bidam ta thamme then ani subda 20 division at Western Cabo Valley da koi Cabo Valley mayam ne khangna ro ne then 17 division at Tidim under the general DT Koan koi 17 division chin Tidim line ga sai Japanese forcing su Tidim line yaw then mari subda 5 division under Major General Briggs was airlift from Arakan Sina kogi ahen force ne karamba ahen force no ha matam da kogi no kogi la kogi lan la ko matam da then lan du kogi adu inventor e madu ngak ko sa matam da samna ha kana koina adi ngasi khodak ta lan darak podo koi khong na sala ga de hayeng ha chi yaw ne do dai lam do na han thole do dai then koi kari ta ka re airlift ha di koi nong thaki lambi da ka re khodak ta yaw na gi da then madu gi nong thaki lambi mating pa na bu gi da mak ta tong an ba division amaka company madu 5 division ji oi be madu namu kana gi khogi lising makha le Major General Briggs habi ba ji makha le ne then iriba ngasai ge ne ije ki invader amadi defender sida yinga kan jo khoina khangi madu di kai khange matan only Japanese force na laki bese mai kai ohum habadi division ohum khatane lais under the command amaka ki makha da khogi ma ki mokoi command khoi kana Lieutenant General Modabushi Rene gi makha da lakibodo subnagi division ahum khatane adubu British singna natraga koi British Indiana hariba division ahum du ngak thokna na bagi da mu da thamli bese division kano division mari ne ado itade koina sidike su khang ba yare maramdi Manipur se karamba jaga no karamba mafam no haib mamangda yawgiba Manipur se ngasai khogi amna crucial strategic position da lay hai bro me khil no phang ye kamai no phang ni no ma tam da lakpana khogi inventory se sum de ahum ga tane ahum ma je ahum thenga na su kai de na then adubu madu ahum du khakna adi enough oirak te kari no hai kan da kudong jab se inventor tori ka bu se hen madu na maram oira kan da khogi division mai tholak ne maram di kai nga ai di khogi kudak ki oiba kogi polam sing den kogi kogi kulai kuchukulai sing den army mi adi soldier sing wat ko khato maya tenu na bidam tonga na man di kai no matam da mi gi force to na lak mi na ohum ga lak ta ga su makon sangsil lak matam da yam lai na kogi pai pu sing gi da haira kan da kogi kabulu se kabulu da sangi be yam lai sangi ya tholok bu di hoi tholok bu di ya re tholok bu di ma yam line tholok ya ro adu sangi changlok bu si yam line tholok ya then thing bu su khara wa na thoi kabulu da sang bu mai thing doi na chang ga di tholok ga da hoi tholok bu di yam wa ra ni asumna ngasai ki khogi Japanese force amadi British force anina Manipur se amana British Manipur se lokshan na ba haibadi kogi British sing tanthok na ba nawgi damang ta British te ko Manipur se lokshan na ba damang ta lakpani then amana Manipur se ngak thok na ba damang ta onarakpani ani sigi defense and invader si yeng matam da mapangan je kana ne na kan ge hai kan da kogi invader kambu se ne na kalle then madudagi ngasai gi division ohum sina konarak ta na makha ta ba da su kogi hana kogi British ki kogi army group kaya ama kogi Bangladesh ta sorry kogi Burma da leramba sing kogi Burma se Japanese force in lokshan gro matunga maduda leramba mayam se lona halakre then maduda halakhiba kamu se kadai da station tor lagre Manipur da station tor ga laikre kari gi no kan da Manipur se jo lokshan lakpa ya bagi kogi Manipur dai ju British sing se tanthok pa ya bagi oithok pa ya ba se leira maduna maram oira kan da ngasai ahien ba force sing se Manipur da thadara kan da Japanese force sing se khoi ngak thok pa ngam ki bane kadai dagi jaga kadai phawba haibadi matau karam na kadai bobo jaga phaw mo khoi sangchil la e amadi kayam yamna khoi ngak thok ki bage haibadu ai page number 183 gi makok ta le hori ba khoi paragraph amakhak ai pajarake haiba paragraph tu da yawri ba se masi makni ado ai masi hai petang pajarake si paraga amu haijarake the Indian division khoi 17 Indian division post at Tirim faced a great logistic difficulty at the impending march of 33 division under the Major General Yanagudi
General Schoon decided and ordered Major General Cowan to withdraw 17th Division from Tirim and return to Imphal Valley. It was found that the 3 divisions were not enough to defend Imphal. Another division, 5th Indian Division stationed in Arakan, was airlifted to Imphal. By March 1944, 4th Corps had 4 divisions to defend Imphal. The invasion began with the crossing of the Chinwin by 31 Division and 15th Division of the Japanese Army on 16 March 1944 and March of 33 Division for Tirim to Manipur, charging General Cowan 17th Division. Kaidore haiba matamda ngasai gi khogi Tirim da leikhiba khogi British ki 17th Division se 17th Division khoi General DT Cowan gi magi 17th Division sina khogi Japanese force ki 33 Division se mayok na bangam se yam difficult way ware kaina matanda mini henjale haita then adudagi kaidore ha matamda khogi matamdagi khogi 5 Indian Division station Arakan khogi kanona General Cowan sina khoi withdrawal tawna 17th Division che Tirim dagi withdrawal tawna ba order taw kaina matamdo sida sum leita argadi hari Tirim line sum leita argadi Imphal se soil lawsengi dora maduna maram oraka anda khogi Tirim da leiba 17th Division che withdrawal dorga Imphal the station tawna ba khangala khre karigino haiba matamda makhoina haidi ngakpadu ngamdrabanina sum changchilaki targadi Imphal Valley area yam line lawsen gi dori Japanese forcing maduna maram oiraka anda kaidore haiba matamda 17th Division se khogi kaidore khogi withdrawal tawre adu Imphal the station tawga thame then hojikti kaidore haiba matamda ngasai na haijagi budo 4th Corps ki makha da leiba division ahum sina invader sing sibu ngak pungamba se why then madudagi kaidore ngasai gi khogi 5 division Indian 5 division Arakan da airlift torga leiba se Imphal da moji Imphal sit torkre kari da makta Imphal ji ngak ta manam the capital city ne capital city sibu lotion gade adum automatically adum Manipur se British ki makhuta ge adum mang hadi British ki oina di mang gi doini ai khoi gi oina hadi Manipur gi oina bodi kana gade ba hadi kai British ki makha da leida bodo leida boda ga khoi hana gi ning kha tam leibodo mu leidoine hoi kanana khangani madugi matung da khogi Japanese force loction ki bo yai na traga loction gi da yai adu madi tung the future da la ka da oi bisu yai oi da bisu adu mai khoina khangi de adu bu mikup tu gi oina di kari gumba Imphal city se Japanese force na hek loction gi bata ga di Manipur sin kha tam phang doine then maduna maram ora ka da ka dore Japanese force asibu thingna bagi da makta nasai Arakan da leidiba khogi 5 Indian Army Corps station se Imphal the ship tar kari da makta Imphal city se ngak thok na bi da asumna nasai invaders and defenders of Manipur kana na invader only then kana na khogi defend tawna bo khona ri habidugi samlakpa wari wakhong du haiba sida leire okay ai makha tar pada ina hojik mathang packet chai dori basi the main battlefield kogi page number 183 ki masigi main battlefield ngasagi invader amadi defender ani na thengna ki maru eba lantham sing si kadai da ro haip ne masi ne amaro ri se ngasagi Japanese bombing ka dog do adu sai mung lo yaw ne then kadai da maru oina khogi battlefield sing si oi ki hai matam dai amin sing do dum chorapa nu palamage Churachandpur Moirang Ningthaukhong Posangbam then Bishnupur haiba sing si adum maru oiba khogi lanfam khoisin la battlefield na ta oi ki then sidagi mu to phura ga khoi Japanese forcing na khogi Nungang then Mayam Lokpoching khogi hoji je khoina khangnari ba Red Hill ga haiba Mayam Lokpoching je haiba jaga si phauba Japanese sing si la me Mayam Lokpoching se asuki matik sathiba amade asuki matik maru oiba khogi lanfam ma khane khogi Second World War da Manipur ki khwaidigi Manipur ki manu da khwaidigi maru oiba battlefield ma ka khaiwa hai targa dekho gi Mayam Lokpoching Red Hill hain khangnari basi kari gi damak tano hai targa hai ba mafam asimak da pak chawraba sakti leraba Japanese singa se mighty duna hankiba amadi Japanese force Japanese ki lami kaya ama shi khiba then Japanese force ta natana ayane gi
लामी कया मफम से सीखिए मधुना मरम ओइरकांदा खोगी ख्वाइदगी हेना मरु ओइबा बैटल फील्ड अमा हायो हाय तारगदी खोगी रेड हिल हाइबदी माइरम लोकपसिंगसे मसिना ओइ मसिग मनुंगदा खोगी मयाम यावग्रे अदु बोय खोइना मदु मयाम दु लोइन नैनदबिदा मरु ओइबदु करिनो हाइबदु अदु खक्तनी मरु ओइबदु रेड हिल हाइबदी माइरम लोकपसिंग मसिगा लोनना आई डे 6 की हिस्ट्री मतंग असिदा लोसिनजगे ngasi दमक्तदी आई क्वेश्चन सिंग पिजद्रे हाइबदी मसिदा यामना कन्न क्वेश्चन हांगबे याबो क्वेश्चन कया कन्नदी थोक्ट्रे देन प्रीवियस ईयर दसु हांखिबा कया कन्नसु यावदबनिना आई मसिगी दमक्तदी क्वेश्चन पिजद्रे मखा तारको क्वेश्चन हाइबदी मखा तारपदai आईनी की टॉपिक सिंग लखतचरगा चैप्टर खोगी कनवसगी चैप्टर 6 सिगी मागी खोगी अरोय सरुक सिंग आई पाइखत चगे ngasi दमक्तदी मतंग से लोसिनजगे